Salam sehat batahagan pan. Paima itangar hita nagabelungan harian bangsa sadari. Biar matonggo hita. Terima kasih Tuhan bani bolongnya ini. Na tidak memberi hari na baru bukan. Sema na baru rosiha jurgi to na bulan Tuhan. Sihola nami merenungi hatamu sadari orang Bapa. Ilhamgo bukuban nami lahu mangauhon. Masih bagas na semangat hanami Tuhan mendalami hari-hari pun. Terima kasih mabangun Tuhan. Ibagas Kristus Yesus jalo kami tonggonan. Amin. Kita haganupan ayat harian atak pebuni bohal ni haposayaan bata sadarion. Ay Lukas 12 ayat ni ayat 15. Lanjari hatahon mabanis dia. Jaga mahanima. Ramot kon hanima madirini madopa segala ubur hau. Ayage berlobih-lobih halak sing humbani hartani ay guliku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita ganupan roh sahala kumbani sindui ay berlimpah pun Tuhan Yesus. Nini guru, mau hatahon hamba di saninakai. Ase marbagi tian-tianan hanani au papon. Balos ni Tuhan Yesus kubani. Ale amdia sari-hari. Ise pabakit ahu gabi panghukum barang si bagi tian-tianan panema. Lanjari balosi Yesus use kubani. Ay marinungatta sadani. Jaga mahanima, ramot kon hanima madirinima dopa segala ubur hau. Ayage berlobih-lobih halak sing kumbani hartani ay guluni. Jaga mahanima. Adong si pasingat, ramot kon hanima ma songon menjaga barang berharga. Diritaw, ase ulang tamak, ase ulang rakus. Ase ulang jajak nahurang bani nadong ini. Ayage berlobih-lobih pihalak seng hunjai gulu. Pabagas kon ayat kasadarion Yesus membayang sadari. Yung sadahalak na baya bani arta hinadongan sukup. Gogoh ni jumani duwe sampai langsiat betuangan. Merpikir mana bayako ase ipabagal tuangannya. Ase boy siat haganuk ome pakon artahan. Dupai hatahon mabani tondini. Ho ale tonduhi. Masonang-sonang ma. Edom masir-sir gue artam suku piga-piga tahun ay pemarsaran mau mangan minum anja marmalas ni mo. Tapi nini bata magubani ho na to sa bornginon buaton kuma hosah mambani anja na pinasir-sir min bani ise main. So nay magujung ni halak na patututu arta bani diri ang guseng bayak iya bani. Kita galupan lang habaya kung lang arta lang duit na isalah kung na bata banin pinagpan. Tapi cara jajak na hurang, rakus, tamak, membakuhon na lang bagian ni, menghalalkan segala cara. Janah kumanggo basa si malungun gatiya tao, mangankon idarat ni kuyum ni. Halani tamakwi, halani rakusni. Ipangindo marhiti ang hidatao. Ase bayak secara jasmani, bayak koma secara patuloy. Marosog na ibata ang gubahat at. Tapi marosog na ibata ang gubayak humahida bani arta na inabuya.
sa. Kita haganupan doon sa dasay lago makatahon. Harta adalah kiasan semata. Kiasan semata, kesing dosa, keikhlasan, kejujuran, kesetiaan. Ayo kita. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tapi taburilah dengan kasih sayang. Ay magambaran, arta na itanohon sebagai kiasan. Lambuy ay memberi haguluhan ni gubanin na bayak na utuhay. Lani na bayak ay hanya mencari kehidupan sesaat. Tapi ang go Jesus makatahon, torihima arta na lang rasa utuhay. Ay mahatahaguluhan na kembali Tuhan. Natotap rosi sa luka ni duka. Hata ni nebata, buni, buhal ni partunduyota, memberi jaminan hubata. Dunia, pakon haguluhan si Madura. Amin, matonggo kita. Terima kasih Tuhan bani holong niya Tuhan. Memberi hata haguluhan hubanan. Tungon dwale Bapa. Arta neta nohon ay masih beri-beri mulu. Hidup ni hurmu diberikan kesempatan hubanan. Tapi ulang lupahan nami Tuhan. Bani arta menjupahkan diri nami pakon hamar hitehan tahaguluhan. Ada tungon garansi kehidupan bernami di dunia on prosesi magira Tuhan. Bani sadarion pe Bapa pergoyang nami. Daging tondui pakon haganupan guguh nami Bapa. Ase tungon-tungon hanami ulang pitah fokus bani na dunia on. Ulang pitah fokus bani na manurihi harta na dunia. Tapi fokus matang hanami Tuhan. Manurihi arta ay maarta si sangapanay. Arta hata haguluhan si sadukan ni dukan. Alani hatahon ham tungon Bapa. Parlubi pindahi harajaw ni Bapa. Dumay tambah kunon ni duhaganupan ay bani. Tingero ko nami Tuhan. Dumay pasir-sir ham huban nami haganupan. Bani zaman sundahanon pe Tuhan. Terlebih mengalo virus na pamatihon menyebar banikan orang-orang para bubuihan nami haganupan. Sibuhi tungon marbubuhan nami mengalo haganupan. Terima kasih Mabunuh. Ibagas guran ni anakmu Yesus Kristus martongguhan nami. Amin.